Gradska boračka organizacija Bijeljina obilježila je danas Dan vojske Republike Srpske i Dan semberskih ratnih jedinica u kojima je 1000 boraca poginulo za stvaranje srpske države. Borci 17 semberskih ratnih jedinica u sastavu Istočno-Bosanskog korpusa uspješno su odbranili zonu djelovanja i učestvovali u borbama širom Republike Srpske. Nakon 25 godina od osnivanja i 21 godinu od završetka rata, borci su ponosni na vrijeme provedeno u borbi za odbranu srpskog naroda i srpskih teritorija, ali također su nezadovoljni statusom koji danas imaju. Mi smo sve kao Srbi činili da ne dođe do toga, međutim, kad je se već moralo krenuti, normalno da smo se odazvali, mi koji smo bili u takvoj situaciji i starosnoj i zdravstvenoj da odemo. Danas je već ove godine 25 godina od kako je rat počeo, 20 godina kako se završio i mi svake godine ovdje obilježavamo Dan semberskih brigada i dobro je što se to ujedinilo da sve semberske brigade i sve jedinice sa ovih prostora u isti dan slavi. Ujedno smo smanjili troškove ovo je vrijeme kad nema niko novaca. Međutim, dobro je što evo vidimo se, razmijenimo neka mišljenja, starimo svi, mnogi se ne poznajemo više između sebe i tako dalje. Želio bih samo da kažem, ja kao borac i ratni komandant, poželio bih da naše mlađe generacije ne dođu u iskustvu koje smo mi došli. Da žive u slobodi, u miru, da više rata ne bude. Ali je nakon ovih 21 godinu nagrađeni srpski borci za ono što su radili? Pa, nažalost, nije vrijeme da sad o tome pričamo, ja bih imao puno o tome da kažem, o nepravdi koja se provodi inače kod nas u društvu Republike Srpskoj što se tiče boračke populacije. Tako da, malte nema nas nigdje, ni u vlasti, nigdje. Ostali smo sirotinja, obolili, više ne pripadamo nikome osim sam sebi. Gospod Bogu hvala i mudrim ljudima, pre svega našoj Svetoj crkvi koja je uspjela to sve da objedini i da uradi nešto što je najbolje za srpski narod. Da nije bilo ovog datuma i da nije bilo takvih mudrih ljudi i takvih pametnih političkih odluka, sigurno bismo daleko gore prošli kao što smo prolazili i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Gospodin Vlasiću, kakav je status danas boraca nakon svih ovih godina? Pa s obzirom na ekonomsku situaciju, vidite, ne samo u Republici Srpskoj i inače u okruženju, država i lokalne uprave čine onoliko koliko mogu, mada to nije dovoljno, ali, Bože moj, šta možemo? Nadamo se, ako Bog da se privreda oporavi i da krene sve najbolje, onda će biti i borcima bolje. A u to vrijeme jeste i zato smo išli donekle, da kažemo, i odbranili to što smo branili. Međutim, sad je malo drugačije vrijeme i bolje nego što je bilo. Na kojim ste ratištima sve učestvovali? A ovdje na Majevičkom ratištu i malo tamo u Krajini, tako, većinom to. Evo, 25 godina nakon toga što ste krenuli u rat, odnosno 21 godinu nakon što je se završio rat, u kakvom su stanju sada borci? Pa borci su, većina je u lošem stanju. Donekle se i ne priznaju, onda su ostali bez posla, penzije male i njih nema i tako da još gore su prošli porodice poginuli, djeca se ne zapošljavaju i tako. Očigledno da ovaj sistem nije stao u zaštitu boraca. Pa tako nešto. Cijelo vrijeme se zalagali da to se riješi nekakvim mirnim putem. Međutim, kad se osjetilo da nema drugog načina, nego da se mora oružano zaštiti srpski narod, onda se krenulo se u rat. Nisam mnogo razmišljalo šta će biti s nas, šta će biti posle rata, nego jednostavno da odbranimo svoj narod koji je bio ugrožen u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Evo, vidjeli smo i od ljudi koji su danas pričali sa nama, nisu zadovoljni statusom boraca danas. Pa evo da vam kažem kako će biti zadovoljni kad vrlo malo se vodi računa o borcima. Ja sam inače član predsjedništva boračke organizacije, gradske boračke organizacije u Bijeljini i upoznat sam sa problematikom. Veliki zahtjev za pomoć, borci traže, invalidi, porodice poginuli, mi izlazimo u susret koliko možemo. Međutim, ta sredstva su ograničena i mislim da je sramota da iz gradskog budžeta se izdvoji 400.000 maraka za odeljenje boračke invalidske zaštite, sa ostala odeljenja nekako su, po meni sigurno manje bitna, izdvajaju daleko veća sredstva. To je osnovno što bi trebalo promijeniti iz korijena. Tako kako u gradu, u opštinama, tako i u Republici. Mislim da borci su na marginama, jednostavno mi smo svedeni na neko društvo koje se okuplja i polaže vijence, slave, ništa drugo. Evo vidite danas kako je okupljeno ovdje,
sasvim dosta ljudi, međutim moglo je da bude mnogo više. Ovo je ipak dan Semberskih brigada, dan Vojske Republike Srpske i ovo se mora trajno obilježavati i prenositi na mlade generacije iskustva i šta smo to mi preživjeli, da ne bi to oni preživjeli u narednom periodu. Treći pješadijski bataljon Oružanih snaga Bosne i Hercegovine baštini tradiciju Vojske Republike Srpske, a želja svih u ovoj jedinici je da se ne zaboravi dijelo boraca koji su živote dali za Republiku Srpsku. Pripadnici 3. pješadijskog bataljona, ujedno 3. pješadijskog Republika Srpska puka, jedan od zadataka jeste da baštinimo i da njegujemo tradiciju Vojske Republike Srpske. Naravno, za sve nas pripadnike jedinice ovo predstavlja pre svega jedan častan i moralan zadatak koji mi sa ponosom izvršavamo i kao takav njegujemo. Samo prisustvo naše ovdje govori o našoj opredeljenosti da sačuvamo sjećanje na Vojsku Republike Srpske s jedne strane, ali isto tako da odamo i dužnu počast svim poginulim vojnicima Vojske Republike Srpske i također da jednu jasnu poruku pošaljemo da bez obzira na sve ne možemo dozvoliti ni zaboraviti da se zaboravi dan kada je formirana Vojska Republike Srpske, a evo vidite ovo samo prisustvo svih građana ovdje daje mi jedno uvjerenje i svima nama da ćemo još dugo pamtiti i sjećati se i samim time njegovati dan kada je formirana Vojska Republike Srpske. Gradska uprava je pomogla obilježavanje današnjeg datuma, dana formiranja Semberskih brigada, i ovaj datum će se u narednom periodu obilježavati kao jedinstven datum za sve borce u Semberiju. Imamo priliku da vidimo veliki broj ljudi koji su se odazvali da obilježimo današnji dan i to je sigurno jako dobro da nismo zaboravili našu vojsku, da nismo zaboravili ljude koji su učestvovali u ratu i ja apelujem im na sve organe vlasti, na sve ljude koji mogu pomoći ljudima da u narednom periodu u skladu sa obavezama, mogućnostima, nadležnostima pomognemo i porodicama poginulih boraca i invalidima, ali i borcima koji su ostali ili bez imovine, ili bez dijela tijela, ili bez člana porodice u prethodnom periodu, da se ne osjećaju zaposlenim, da im se pomogne, da nisu džaba ratovali. Vijence na centralni spomenik poginulim borcima u proteklom ratu položile su brojne delegacije, a pomen za poginule borce služio je vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom.